Seeking to solidify her mandate, candidate Gita Debbarma of the 17-Pekar Jula Janmejoi Nagar constituency has launched an intensive dual-track campaign ahead of the upcoming polls. The outreach combined a strategic door-to-door campaign at Kaichi VC with a high-energy roadshow to engage residents and present her vision for the region. Hambai, Chini road, Kota Musing Changai, Amar Bagai, Soto bike Salvarang, Chini Bogor and Warrior, Ampayai, Chini Rubro, take location, Halayano. With the April 12 ADC polls imminent, the promoter candidate Gita Debarma has launched a high-octane campaign surge across the 17-Pekar Jula Janmejoi Nagar constituency. In its significant show of strength, Debarma spearheaded a massive roadshow and rally that traversed the heart of the district. The procession commenced at Dashram, moving through Dukchara, Kalidaspara and Khumulung before successfully concluding its circuit back in Dashram. During her address, Debarma issued a formal statement critiquing recently unveiled BJP manifesto, contrasting it with Debarma's core priorities for indigenous rights and regional autonomy. Faringe tabuk seng khumuluk ni dosram kamio oro faisok pajak seng saimono Pekar Jula Janmejoi Nagar constituency ni candidate promoter ni Madam Gita botabuk bono seng logi manka tini ni bini basa jorate election campaign khlaijak ka Madam pulen saikna de borun chimi chengai basa jor thangi rele khaijak khartai borong bang mar tini bahai ka Puilano first of all angno belekan hambairena muchungo ning Chini Bukhani express tini ja tongthokmani Bukhani tongthokmano express khanyani sujogrmani bagai angkai tini ang obo puila ma sanai ani ang phayung sudir bo chini belekan sokriyo chini tipramotani kormi bini imagine by bini one sukmung by bini chaitong mung by ta bini contribution by tini o program asang nai thotok lain kha so abon bagai ang belekeno bono hambai te chirodin bino obona kritokata tongnai angkai first of all chini just starting kha Dosram je jaga chini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikoni murti tongo a jagani theke starting kha kai kabangma route map to abo bebangno ani angpeng sudir bono khlaibayo angkai belekeno excited almost 10 ta BC jeng cover khlaika romdi nini komse kom bang yampano 350 ta motorbike phaika angkai almost 100 ta car tongo asa khlai jeng misil khlaika around nini 3 ghonta moto rongoi jeng aro misil khlaika tin Madam election commission ni meeting ke 10 tarik jora election campaign ibagai allowment rijak abno toi nahanya tai salni saltan o jora wa election nan sakang lukorok ni support ground support ba response bai mani to tap sok jora toi belekeno positive tini bo saimano khabo jara misilo phaimi nogo tongnai ro boro nogo tongtei kebo gate jora agogi phaioi kebo nokhla tongtei ekdom bongni green signal haisi onek jaga ke borok slogan dei tonglaisu jengno no khangkeno onek jaga khumsaro obo belekeno chini bagai positive jeng obono bisas khlainai ba saiman kha je o constituency o company no jeng 25000 cross khainai hise chini voters Madam tai kaise ko oro miya thangai saja sakang je BJP ni kaise manifesto release khlaimani aro jago TTA this no rename khlaini hani borok tribal areas no borok huine Tripura autonomous territorial council ni borok rename khaini hen ji dabi remani obnoti hasi ganang belaino kese kereng ba sejamani kok saitong lakya obnoti ni ST promoter ni member ba candidate ingui ning bahagi film mai abo boroni kabangma je manifesto khormani aro each and everyone je point by agenda kaisabano tiprasani permanent solution kok sijakrei number 1 sigaborok tamo kok borokno proper recognition donai phu tam by proper recognition donai abo ki ADC wo borok khomata pai ke riya tongnai boroni each and every kok se mane bitorkito bishoy haisi kono jaga phano yes singomnole accept khai kanai mani nei mia 14 number point to abo haino TATC ningkha Tripura autonomous territorial council abo chini tribal mane chin tiprasa ni bo mungno borok remove khlainen try khalai tongo jengabo borabor o boni manifesto ongkhaya sekang no jeng saimano chini manoniya mukhyamantri Manik Sahaji
বকুলিয়াম বাসন সাইতং যে এডিসি এমন একটা এডিসি বসানো নয় যেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না জাতিভেদ থাকবে না যতনি বাকি না সবার জন্য এডিসি অনেকবার সাজাকতাম ওয়ানসুং নাইদি যে জায়গা অনলি 40% বাকি নাম মানো বাবনো সবাই যতনি বাকি যে খাইনা ফু তারপরে 40% ভোট সানাই দङ आं बनो वानाव একটা পয়েন্ট ফানো তিপ্রাসানি পার্মানেন্ট সলিউশন বাকি কক সিজা করিও ববাই কি তিপ্রাসানি ভোট মানাইবা ও আনি তিপ্রাসার কি আছে বুকাবা আছে কেবা বুকা কেব করি তাবো হাইছি ব যেসক পানো খুজাকে কক সাতো আবো বাইরে লঙি পাইও তিপ্রাসান হামক্রাইন বাকি বকক সায়া সো আবনি বাকি তিপ্রাসার বনো ও 2026 ni এডিসি ইলেকশন ফুনুগিরে নাই যে जों অবহাই এনটি তিপ্রাসা বিজেপি সরকারनो जों रिजेक्ट खालायखो जों फुनुगै सिरिसना हेसि ताबो 17 तारिखनो ब क्लियर ना हेसि बिना नांनुया कक सामाबा इंगिया ता पाइथागो जों साइबनो एडिसि इलेक्शन तो 12 टेक 17 तार काउंटिंग ना थांनाय आबनो या गलन इमिडिएटली जे बीसी इलेक्शन बंगना थाङै दङ आबनो तो इनि कन्स्टिट्युएन्सी नि आमचनि लुकरंनो ता हासि गनाङै बाहायके ककचार मुरनाय बसखानि जरानि बागै ओ जागा चिनि 20 टा बीसी दङ आं खबर माखा प्रत्येकटा बीसीओ 4 থেকে 5টা ওয়ার্ড দङ চিনি টার্গেট একটা ওয়ার্ড ফান বরনরিয়া হেছে বিজেপি নরিয়া তাবু 17 তারিখ রেজাল্ট পরে হ্যাঁ आं जुननि 26 तारिख बिसिम जत बीसी इलेक्शन प्रक्रिया शेष खालायनायनि कक बीसी इलेक्शन जे वानसुं नागिरो दि 2016 मानि आबन परि इंगिया मांचिनि महाराज आबनो कुटो केस खालायै आगरतलानि लयार कोर्ट থেকে आरम्भ खायै भारतबर्षनि सर्वोच्च कोर्ट महामानव सुप्रीम कोर्ट नि थानसे जों राय मानसिउ लासिमैं जागा राय जाखा नों बीसी इलेक्शन मा खालायनाय नगे ताउ मा खालायसिनाय आबो बंनि मैनिफेस्टो दङ चिनि महाराज केस रुई जेटा रायङै फाइमेन आबोसे बंग मैनिफेस्टो दाजा बसो जरते निलर जोंमन परे आबो खालायमाना बरन सिसिनाय ए जों तो एक्रस चिनि एडिसि एरियानि 587 टा दङ एडिसि विलेज दङ आबन बिसिं वार्ड दङ चिनि प्रत्येकटा वार्ड कोन वार्ड डाबल वार्ड दङ ओ 17 पेकवार जलानि तो जों एकटा फान बरनरिया हेसि एकटा फान बरनरिया नायग्रा ना बर बाहायके तलां तिप्रासान हामग्राय खायोवै तिप्रासानि बिसि दखल खायनायनि बिदि दखल खायनायनि बहुत हाजारनि कखायसे चिन्ता खायथों बरक ताब In a direct critique of the ruling party's platform, Tripura candidate Gita Debbarma asserted that the BJP's current policies fail to prioritize the genuine welfare of the Tripura people. Reported by Nelson along with Biplov and Boyer from Khorang, Chini Khorang.